Hello, hello, hello. Welcome. We chắc welcome như ta cái qua. We coi cho ben. Anh coi đùa riêng ta tin cor, fursa tin cor, chan benang coi diang bo. Ko bajal gol. So ka we coi diang cho ben ka. Wa ben yalinda abu pion. Ran jamatene ni chola yang ret na yeran kuchen ke ana ben Facebook yin ku ke abai Facebook yin ba wer ni ale che ba becher kan mi ta kai ko yen ke en bai ta to ko ben kuna yeran ni chen ka pietaret we cha ko welcome with there we ko ben Nalinda ko ken go lo ke den kor ko ben wo jam tin go ke bu lel wa ben nalinda bu pion e piataret ben nalin be pion ko be do lej so na to bu dur ken yin ke din ba ke rai der kero ba ke ker teaching music din dit bot kutidich kudiak yen ke dit din ba konker kujela din da ba beker dit bot kutia de tem bot kutia de tem yen ke din bu beker ke ka dier ben wo kan yalen da pion ku bu jalo ke den kor ben wo jamich na ni chen din kin kere kenen anong ran chamit pio walule na kere an ketia so we ke pietare te piet mita kai ko nyalen de panial bia pion ku bia leinum nyalen pietare ka bi piedie ka loy walk na yoko ko ke pinum pion. Can you imagine nyalen de panial? Yes, he deserve. So na cha din na cha yu e jamla wati ba ke tenu yeshu wati ba ke do ke gaw a chin rande be we kon we wati ba ke do ke gaw we be wa pyot rem de yeshu wati ba ke do ke gaw Acheton tene biag don wete ba ke do ke gaw webe konwe wete ba ke do ke gaw wechi ye chuke chole kule wete ba ke do ke gaw dine achuping ayada kelwele dina lele wate baka do ka gaw ka piet chi chu krato ka bo konwe yene ke kelwele dina alwele wate ku we kretsano ku koy da ke ben baka tenu ye chu krato te chan yene ka to pir ken yen ku yene ke koy konwe yene ke we ko kon yene ke kelwele dina din bu beker din bot kutir de tem bot kutir de tem jam pian kenya len me leng dit ya ke diet ke dor de ket kai ko pion de cheng lut luna dut kuchi ye pol ya ke pionya cha kolchak be ya tik ne dul den diaj kai ko pion de cheng lut luna dut kuchi ye pol ber ke lej ne peche chak ye pin mer ke lire twat kai ko pionde cheng lut lu
na dut kuchi ye pol ya ke pionye ko yendeng be ko kul kui ke luok kai ko pionde cheng lut lu na dut kuchi ye pol dum chog ye chi la piet bug ya nang mi gwi da buok kai ko pionde cheng lut lu na dut kuchi ye pol ya ke pion ne reb ye tem tiang ye gu kwa tiang ne kek kai ko pion de cheng lut lu na dut ku chi ye pol ber ku pion ne mied wer kek mieta te de yum de pio kai ko pion de cheng lut lu na dut ku chi ye pol yu ku meleng di danom ya ke pion we ka chi chak nom ku wa ye ke diak ne jong la jik hallelujah hallelujah praise the Lord nalinda achu kenum baba wada achu kenum ne kapie die ka loy walk achi dine achi luel yoku pion ne ke kapie cheke chaka because ke kaka ai yoku ko ai kaka pir ai wacha pir yelwel yoku pion yoku nyale pion yoku pion na kolden chicha yoku pion ne pe chicha yoku pion ne deng deng atwenyi tene na woka ya ting tene nda chubang tene ke petarete deng pin chalir ku ke wayen piu yoku ke de ku ka juja ye ka lo so nyale baba da e petarete metya ku mita kai ko karasa noi banyale du baya kenam baya pion ku netato ku ben because yes yin le batom ket dier ke pinoma kolkok chen ka ur pion chen ka mama du pion ya le ba ka kera kolkok but dier ke ne cha wada panial he's deserving bi dier ke ka ya ker ne tato ku ben we cha ka lora ret we mi ta kai ko we ko che ben ko we ko ken ben be bela da ya le we cha ka lori da ben chen we ben a chan bu were ne ale bi share were ne ale emiet ku ka ye bible ye lwele na chira te miet ke we ato ke we man ke ye we e ka to atom chere mane miet go na chi miet go na chi cham ku chi de ka go to so we kene atoya en ke yendik yen piat ku bu were ni ale bu ya cher ne rut ku buruta miet ne yen ku burier ne yen so we ke piataret we chaka dua le charet we ko chben we mi ta kachien chben man ne channel wel tene ku le rin chan kai chola yang a jang ret nyalin da chu pion ku ka chu ket so ke wabuan im gurpin bu nyalin da bu dua le ku bu jal lo ne bible date ke den ben wa jal jam wa bi jalatin so we ko che ben guru ku wanim pen kulan ke ya ka long ne ran ben lanke pan Sudan lanke pan junub
lang mita kai kun ku lang met kun yen ke yen nyalech because you never know long du nyalech long ay ping ku kurana lebe kony because long du yen wa nim gurpenya wa ben nyalinda budwa lai nyalech ping long dan ne choda nongin baba una tie ku dorin cha dwa lai baba nyalin ko pyo ne mioy dunin wa yen deng ki man twenye denge ko le balong den ta anten baba yin chu do la because denge pi wai wa loy ka peta rete baba ko ke kai dun de pio ku nie do baba yin chu do la na kol baba kol a kol ruera won ko ku ka berwer tene ya baba yin chu do la ke ka kana liu ke ka chin pire tene ya de pinnum physical pire ka liu baba yin chu do la yin ne len ko pio ke ka pia de ka loy wo ka ta to ka ben we are not even deserving but I ka loy wo ka ta ben chu do lein pa chin wo poj baba won mi adur a cha la mi ko poj in lein de pan le yin ni ke ko poj baba in chu do le jran ti pa ti ben baba ku ko chi nin jal wara ko chi nin jal won mi adur baba e chol chin ke chol ko bi du no ngin baba ko wo ko chi dum ka in de ku yin du ko le baba ku yin ti ku bandit ba wo tiong ne wedu ku bo tiong ni jin ya ko ba nyala indarem where do you ke me the p the way baba where me the p the go kuin to what you me the p the go ka chuting te ne pin na machin ke wada rapato ku me ta to ku create ben over 1 billion people are toten over maybe 8 billions ran ga ka toten ne pin na ku ka kiran to ne chok pa because into way yen plenty into way yen miet the p the go wa yen walk gak when ke cho ke ya de miet the p the way baba yin ka be wo kon ni yen yin ya ko ba ne len dare yin ka bo kon baba yin ka tu wan tung du ye chu kre to wan bo wa bele yin ya ko ba ne len did because chiran wo ke ni wa ke to wa ka dom wa ke to ko wa chor ku chiran wo no ke ni na on la wendu to yin ka chen wa banan ke ni ku baba ake wendu ku je la jong di le jik baba ke ka boya kontok ne le ku ke ka boya le wel ku baba yin ya ko ba ne len dare kai pio na wut ku baba a wut ku ngot ke ngot ke wer ne le ngot ke ye ka koro non ke kwanya ke baba birier in ya ko ba ne len dare ku kwanya koi to ne le gam chi du chi ni ya ko ba ne len dare koi be chi won to pana ke min ya ko ba ne len dare yin ti ku baba baka do jin ya ko baba baka yen wal because ake mi ada koi ai koi kok ja ka yer ya da baba yin ka yer ku bi ko ja yen wal so we thank you so much baba in ti ku yin ya ko ba ne alen da me yin yitok yin ka non yer ku yin ke dai ku yin ke kriye ben tin baba kon koi ku ko nya wut ku baba kai pio no wa pal wa karai kon yo ka lo yin ya ko ba ne alen da me special na ya pala karai che baba an che le ba we do cha le ba wel kan ran to kan kene pala wai che yen bandit baba pala karai che yin yakoba nyalen deram because yin ku yin nyalen pet baba yin ko pala wai ken u ba wedu jalwel baba yin yakoba nyalen deram ka a cha ka tie yin rin ka un ku wa ku jong di le je amen thank you so much all right nang ko di hang cha ka ting so we ka pet ret mi ta kai ko a cha ka do le we ko che ben wabijalo Bible day we koine chega oma nyalinda chupion chukenem ku wabijalo Bible day ken wolo Bible day akwai men yeus bokero war kila wale chinim ngai lo ka chi ma ta jal ku waka ke ci jam waka ci ron miet ene ci wit second coming mana de ke ye ci krito abela ben bendero ku ene ci jam ya de ke tin no ke ci ol rapcha an ya le pan ya la bela du ku ya de ab koy ke ab tunga be kot ku ab koy ke ab ke be jor ko science a chen wa ka jam ka to ka ke hit ye nyot manade ke bende bandite tio
achan yen e wanyut e wala chit lakini kin wala ta ben ye bible e wel ta kirani chen ka ben chen ye winin we koi war ke ngade kwene che masaya chuk tero kunwan kwene ben acha ting manada ke achirani bende I science chikale walk ku science chikale walk be sign beata 100 years wala beata 200 years wala beata 300 years achirani chen sign tunguchi echele koch gorana ben rio jone ben de Israel ben pandin ben ne alekala tere on chen ka thaitin on ku bekala duo so acha ka bala duo on runa lip dongwan ku terwan ku ber 1948 nyal in the panel emit ke Israel ay ka bela duo akato ku kana lela ke chinditaret ku mit ke Israel ke lui ngadi den celebration ke lui celebration warakol or maybe kol war ne ngadi ne kichen ne alekala duo panden so ke kata panden mane ke chirun ke tedoro kudich run ke tedoro kudich chi so kene e sign in a little because nin ti en mana daga pinyo metio ene che dai war ngadi alwelwe chu lo ke increase rate lakin taban tag de ye ko on ngi ngadi liu kui wo ke in tag de batamane chan enang watch nang information ku jela non ko ye choli geologist a ko ye ay ke ni to loya alwel rotin ban ye ke ni ku ka ye ke le work lakin tag de on ter jirani ni chen so ke ka yen ya le che le ke kai sign ben ko ke tit so wan che jam ke waren che bi jam ke ka rete kol ke karban jam e kol yen ya le de panyal ay le bu tit ka wo chro dwir le bu tit ka wo chro dwir yes ka broloy benyot bende or benyot mana de ke bende etio aka lewa lakini wa yo ke de buto ko chro dwir wa yo ke de buto ko wotit ko chro dwir ku kene yen ka ben wa jam tine kol because e muhimaret na walk buto ko chro dwir because yin ko en wo chkur budum pin kiran kor budum pin kuna dong pin kuna dong ran pin ke pinum I be in peace channel wela nyale che broad remove tade yena broad remove kuteliu nyale chine inang nom lia ku ke inang re ku ke inang ka gicheret yani chin control so with them ane abichin control beto telen nyale che telen ben bi ku jor ko ke ner ke ku jor ke kenya ku dong ko rach dong ke pin or ko ken ke loy or ko ken nyale gam bi dong pin ke pin beto krajere de non ko movies aye ke tawa ye ke tong te ben pin to tin so yin because a piece in nyale che abeliu so we piatere te buke ka buke ni nyale de panyal awet ko che loko ben wede ku kerane ben ka korbe kon yen ke yen wala wede so yen mana che le wo ka non ka che le wo kulwel e buto ko wachro dwir ke ta ben wo to ko wachro dwir yen ka ben wo woni chiete ya kul ku yen ka ben wo jamtin bo acha ka kwan kero no we bung tok actually e bung tok ebung masaya chogdite tero ku ngwan yin be chira bagol chok tin ter ngwan ku dik ku loko che ti dik ku tok
ku Masaya tero ku dich yin bi chira ba gol chok ti ne tok ku wabla ko je tero ku ber ku ke yana ku ene chan yen te chene Bible lwel tene achuka very clear re te ke pya te yada na ku en ku yen ke ka le biranda ale obeting ale obeping yada e kwenet kubujalatin so yen abangay dur ber mat lakini chen ke daniel in the panial were ne le chen ko che dak ku were ne le chen ko che ngwin ku chen ko che ngadi so abu ping yen ke lwel bible lwel bible chuk masaya chuk di te tero ku wan chir bagol chuk tiene terwan kudoro ku bla koj te di kutok alwel we ya yong ni yich yaka betaw ne ka let me see let me see give me a few minutes no abu gol 45 abu gol 45 terwan ku dich yen ka ben way gol tin alwel yen yenga ya luang no ngadot kunyi kam chi ben de taw ne pande num bika ya miet na won ke cham ya luang eti yen man na bo bende kayuk kalui ya we ya yong ni ya ka betaw ne kayeto ka betaw ne kayeto kene yen nim kadia ya ka betaw ne kayeto kene yen nim kadia kuna ya luang ye rej ye tak ne ye pio ye bendia kagaw ku ye alwe kok lui ku ye alwe kok lui kane yen goy ne dui ku ye cham ku ye dek kane koy ye miol ka ben de ye alwanga bo ne kul kentak bo ne kul kentak ne ta e kuche nen alwela ne ta e kuche nen ne ta e kuch en bende kabi bende temwe kutew ne biak de kochke aduom te biya te de diw kunyin de lech so kene ambela du tinala bate parallel alwang pet kwa alwang raj alwang che wed de nyalik ping kuloy kwa alwang ken wed de nyalik ping so kene an bijal bela dutin so wablo ya de masaya chug dite tero kudich bo gol chuk tok wabla koj chuk tero kuber alwele chang de pan yala bichen nyir ke tier che lambay ken lum kuleke lorke rantik kuche dich bel ne kayij kunyij dich kan kache bel wen lum keg lamba e ka ke chin yij miyo kuler nyir nyich kan miyok ne gut ken yij kulamba ken yij na yaran tik ya ngod way e ke tejnin ka wanda were ke choto
Yangam ka ran tik baka bay luar ka go nyir ka dij go nyir ka dia rudjot ku chot ka lambay ken go ka chibil kanyi kang yok yami ay ka wok na miuk duon lambay kwa ayay go kanyi kang duk jam ka ya ka chi wok be yen lew one week yen laka te nongich yen laka te nong koy ka woy ku bag la guj na gup kwon ana ye laka guj karan tigbo go ka chiru dwir lo kana yen te de miet de tig go ka chiru dwir go ko lo kana yen te de miet de tig to the miet the tig alwela ku tigut ele eke boya ke nyir ke jam ke ye ben le pu wa wutok go du gem e we ya yong ni ya we kweke yen ya ke tit ne kun we kul kata be win the ran ben so we could near ke tier ken the last one ke kien e bu queen alwela chit a chit kran lapanda a chit kran lapanda a go alwe ko chol kunyen ke kake yin ran tok talanto ke dich ku yin ran row ku yin ran row kurane ne tok yin nge ke ye lew ku jol ke goranong talanto ke dich dailo ku jwe ke yi ne woy abig ya tier ku yene ye chok darande row jwek rande row jwek rende tin goran de tuk loku way tung de pin tien wew ke bany de na wane ci bany de ke alweke ana wane ci bany de ke alweke chengwe ka jol ben ku jol kwen kene kek gorande talento ke dich go ben kene dinde ku jem ya ben yinen yin ku jem ya ben yin chira nyang talento ke dich ku ka chake jwak yi dinde go ben de yok ya ka piet yin ya alwang piet ku nonga dut yin chinanga dut ne ka diak a yin bataw ne ka jwinim yin bataw ne ka jwinim lor ne yum de pio lor ne yum de pio de benditik gorande talanto e kero benya ku jem ye ben yin che nyang talanto kero ku ka cha ka jwaki rende ku cha ka jwaki rende. That's number 23. Go bany de yok ya ka piet
yina luang piat kunonga dut in chinanga dut ne ka diak a yin bataw ne ka jwijnim lor ne yum de pio de bandit gorande talento tok benaya kujem yin nyech yin nyech ke yirir pio kuyetem ne ka kane ke chum kuye kwany ne ka kane ke pok gorioj kular kutian talento du lar kutian talento du pin ngem ngo kuduke go banda duk yuk yin ya luang rach kuye adaro yin nyechang ken yetem ne ka ken ke chum kuya kwany ne ka ken ke pok yen ete cha weuche dil ne yin koy ke banki yen ete cha weuche dil ne yin koy ke banki ana ya bay eke te cha kacha ber yuk can juk. So the last one, number 28, yen lom ke talento inongin kuyene karan de talento itir. All right. Kechuka ke beraret badacha ke queen. Because a car na beringerange bela dukale ke ka berbange la queen ya ke ka beringe bala ping ya kunge la queen because kalwel ni alike acha ke ato e kene ben ke ka chen wo ke ping tini tene ka ke ka kalwel ni alike yene ye juer ben wor juer. So an bu kon gol eketwing alwang pep kwa alwang raj ku ke ka ke taban ke ka won ke ake len yale ake le ke dutuj ku ka ke le ke walk so ka walk mane yenga to mane ke alwang pep ku yenga to ke alwang raj I can Bible ka jam but ka alwe ke yinga who are they because nyale ni pan nyale jam enyir ke tier ku ka buti ngale ke nyir ke tier yenga jam Bible ke ku Bible e jam ya den ngadi e ko ke yen talento alwe ke yen talento abu ka tingale ye yinga I can Bible kalwel but I think nyale the pan nyale kok you know we ko kunde ku ke ko miet ya de miet de ku je la luang chitaw alwela raneria alwela banyeria go alwe ke go ko chol alwe kero ku yu ke glele le anria yen loko ko checham le loko ko checham so ye chukurto ene ka jam abu lum mana ade ke ben ye chukurto wa jam because ka ye ka lwel parable ye ka lwel aye ka ke panya kingdom of heaven so assuming ye chukurto ene ke riar ye jal ku jela lwe wan ora le ku budia kulum ku yada mana de ke yene banye ke jahal ku wena lweke e pin no metene a chiran to ke bany e chukurto ne ka chu pingo ne to
ne ka chinel chi yen ban panel ko pan pin so ne ka to ke ban ran to pin no metena angera chol ban ga le bronge chol ban bat wayalwe wato ko wayalwe e chu kreto won bien pin no metena e boko ya lwak ko wok ko lui ne le lui wayalwe ya buni ni alwak ye president ni alwak president Salva Kiir alwak he might not know but ay alwak Joe Biden ay alwak he might not know but ay alwak so when ale balwel kulwela ka ke koy ci ke taw ko ninka ke presidents miri ko to banyit ke ka koy ci ne ale ke lwel e be ke lo cham a ci ne ale de panel ci lwel be koy ke lo cham it could also be a boon be koy ke bi ke lo cham e mi de ne ale so any limit of how we can think of this but yen na lum ku yen ke ye ban na lor Africa man Africa achin kliuti ye tiom da ke tiopa piataret achin ki che Africa ye gold ye diamond yung a lot South Africa ka tinga ye yok Africa tiang ke piet ben ku ke ye pinom kor ben ko yen loy technology to lo la pani chol Zaire che pan nong randeren ka yen ke lui gumbla dire pinom dorio ka lo la ye ka le to ka tintiti why Baidia ka talk because Zaire is one of them. So, but Kalwell, Yala in the Panyal. Na yeben, kuchuwa wenke kajuike. Let's assume Pani Junub Sudan. Anche bejam along a pastors. Abaka guapol. Take the nyale jam pastors, koikan nyale be koi can nearly look charm, but abay yoke pal because I know to the banana wealthy. Assume that mana deke presidents kaka one kwaka when by a nongiche dab by a nongiche kadang anong wildlife let's say by anong benzene by anong chinkeliute na ye good president kaka kachika wenin ka a look in ka ko cham chiman chen Bible alwe assuming ye meet physical yin president elondu yin ci yo ku lele lo ko cham go along pet ci Bible ci lele along pet go ya obedient along pet go ya obedient ku lo ke ka lo ko lo lo ko cham so point ku jël ye ci kirto jël na lo bañ de le ben bi ku yo ka ciem ko ca pet assuming let's say president America ku ye good president a ciem ko ku ka ciran ngom ci man to ko ca America tene very rare rate ko ngong ko cin ki cham ke rare rate ku na yu ken ke ko cin ki cham ke ko ka lu ya de ku le miet le bay ka ciran ye yu tene ke starving so they are doing so let's say that president be you ko lo ke pet ku nong president ciro lo ya no ne ka che ke di ade miaw
ko kur diar ku ka na koch na lwele na yin president na yin banya kena kocha gum ka yinak. You beat your fellow slaves. That is not alwele na lini pa na alwele na la ben ku yo yin kin lo kaka. Yin yong koch. Ku ke koi mafrut baka kony. Ke ka ye ke no. Ku na non ke lwel ke chi ting ke kraj ke nake. Ku yin go la kar yin ke go gwe la kor. Ku kene is sin. So you ku go lo ku go koch go la dui. So lwel ne le panyal na le ben ku yoran ke lo yiken. What do you think? So ran a disobedient. Akin ke chin ne le panyal wel belog lo akin log lo. But the log lui krenamde. Kulwele banya gaw, lwele banya gaw an belui krenamde. Ene ke chid bany lwele banya gaw an belui krenamde. But the lwele banya lwele le no. Lwele in kuta ban ben. Kasan le ben anytime. Kuna yo kin loy ke chira kaka. Ka yin lwele Bible yin kwere te chol. So Bible la jam alwang piat lel Bible kay bless te tiey te nong alwang piat ne ke yen ye yu ke loy ka piat. So alwang ay bless. Could this is for all of us. Nyali be you kayin chat na long kay kin you obedient because nyali chawa yen long kay yin kuwe na gutti ke bany ke gutti ke ko ke ta bany chen to bany chen wanong long ben wo ke chat. So kichiro loy nong alwang raj a disobedient akin will ke nyali akin ke lo kwanchok uka ken chatin ko ken chat ke long kay. So yen a chat long kay kwa chan yen in the state of Benelwela ni alwak gorataw ke ben kuyen ke kenang riera ka ye alwak ka ye ka dui. So na chunang power nong enti chin rier tin kor go yo ko go lwele yin ni ke ran koy ko ka chelo bi jam ken yin to jel ban go tawino ku jel go to ki ni ran to pyo dir ku jel go to ki ni ran ben ye tin ke ye ngadi ke ye wari chok ran ben ye tin ke tiok anyal in the panyal le no a che ko ke bu ke ya tin ke ye wari ko chok ko che ko che bu ke ya tin ke tiok wo chok a jong rach ni ka chin ya le ta wo chok ka ben wo ya trample on jong rach ni ke ta wo chok ku ni ka ben wo ya trample on a che ko so na to banye induni pio chedit pride ni ke cho jong rach che yek ane chita bandi ta wai ku ke ben mane ku wo wa yinya a cha go nang ban tindu ku yin go rod go loy ku chiran thong ken yin ku ba ko yong. So len ya len de panyal that can be anybody to ko nim anybody to wen ban or anybody to ko nim ke ban whether you mayor whether you president whether you ran the kaka kanisa and everything God bu nyina tit buya chat buya wapyo dia korpi buya humble e kriye ben
so yen ran nyang elu ka kanam de miol miao ku miao chi yin cha loy ka pet. So we need to stay away from Karach. Chikarach chen walk ke kai wo na ko de ku miao ku mar nam ku ke yin loy Karach. Yani chi Bible chi le ne ke log de ku miao ku ne ko. So kana ku ka ba ka jal be ko ti yala so ko bulum tinetana is that we are obedient. Chin yalin de pan yalwe le buloy buya loy. Chimana luang ne alwang piat. Chi chen ben go ben bi ku yu ko loy ko chin yalin le beloy. Ku ke cho alwang chamer disobedient. Kene nyale wil ke nyale ping log lu ka kanam de. Na loku kere talantoi mabilo kere talantoi ayelwele yada ke banyelwele parabola lwele ke bany yene ke korbriar go alweke go ke chol alweke diak yaku yin ke talantoi ke kor war kwene ne kan kwen tong lengelit ayelwele talents, talents. Ran to kachi yen 5 talents, kuran to kachi yen 2 talents, kuran to kachi yen 1 talents. What talents go la kor? Talents akoy we koy na yak dai TV non koy chol American talent. British talent and show ye ka loy yen ran ben be ke den kin yalin de wor ke pie den to kan yen na iran ni der kin be die do ba nyot na iran ni ket kin be ken do ba nyot so anon ka yen yali ka yen walk anon ran de le be aran pan jing ku kale betur alle be ke de tur ba ga tur de kwa ken lo su kule ke talent eke kin ne le ki yeran randele buket alle be der cha ku ka kino tukule diere alle be ditcha ku ker der peteret a talent eke kin ne le non ka ye dit ken ko something non ka ye dit ken ran yeran ye ni ye lo ye pet werande like anong rand acha ping war panda alwela na che dang riak wat to ko roki dang dir kan lwela na chi riak da babat ku alwel kanong ko ben pana jeng bi ke bete bi ke duote de kwa ken ko na tukuli a talent so who can a talent so tiyane tiengtin ayelwela yechu kurto alwela no che yechu ayelwela ban ku ke yechu ke jame yene ne ke ban ni kirande ban but jal tom lwela bible but yene ne ke ban ke koy ka lwela ka che ke yen talent kwa yetong jenga chi lum ke talent oy which means a ke talent so this talent jong di deger ben can a gift naling de panel ben kana miyoy achu ping manade ka jong di la jik ben kana miyoy ku na kwen bung koronto twing chuk di te tier kro I believe chuk di te tier kro kaka yok alwela let me see yeah ben kana miyoy yakubi ku yin nge to yiran to kin chiloy anon ko chika yen gift nyut anon ko chika yen mioy ngadi prophecy anon ko chika yen mioy bi ko ja chadem
Ano koi yeka yen mi let's say worship. You know, achaka bebe queen, but cake ato, anyete cake me this actual gift of the Holy Spirit. So cake gift can cake I will cake talento in there. Gem parable cake. Take a yen kochika life. Jimane ke wedon ke disciples ake nong talento chika yen ke nong gifts because Holy Spirit one ngot ke ken ben ache Holy Spirit ke ben nong yin koi ko ka jam tok koi ko ka ai ke yen gift du puj be du puj koi ko ka ya bun in keti banet out in at this point. De kenyal in the panel eben kene kemioika. Kubi kulwele yin nge kene kuka yeyo ayenyi mana de tokani nanong ran lebe long ran mana ran be kran be chapel. Anong ran lebe long ran chechor kran chechor a die. Kene miracle. A miracle. So keka keben kuka chukatin ata. So nyal in the panyal ke gifts ke ache ke gam koi ken che ke gam ke. Kubeke log loy. Ke log loy. Because achi Bible achi luel akoi mani na bung masaya. Alwele you are the salt of the world. Ku salt we are wind up in them. Kuna cha wai chilier. Kijal bedik le. Achi bedik. So we ne keti ane tiempe. Anada kenyal in the panyal ku keka chika yen koche. Akor bului. Were nyalech betiai bi. Na chi yen bun ki loy bun. Padanong koi ko gya ke be ping war anong ran cha ping ke lwela ke toke ya bun kwe randa. Akwe ya cha dot ping. Alwe ke toke ya bun. Kwa lwela yen ye wa tok pandin. Akwa man chene weta met ke nyin ngay jal ong wintong chi nyin jal wali. Go lwela no. Ay la ba ke wet ke ba ke tiek. Lwela go bun pol. Kule ti ke diar. Jan ba weta met ke ba ke kaj. What if rani chi nyale chi yen loy. Belog loy. Ko log pyo chi wera nyale. Ko le wera nyale. Ku yen ke chekene loy. What do you think? But kulwel Bible ne keka kaye lwel yen kichi Bible chilwel points ben woke ko tine kachi kulwel yen ye chukerto ran chi yen dich alwela go dinde la jwatin because man tiane tiengtin. Let's look at ran kadang Petro on jore rat ku wait ko on wait en ko che alwela go ko chira lip ke dia go ko nyale gam. So he is Louis. But we know that Holy Spirit in behind it. But you have to give yourself. Barat gam nyale ko be Louis through you. So rane diak rane row kakela jwage ya
so ke koi ka lu but ran nong tok ene ka lela go la ku tie kede korer tit so na la ban le ben ke bi ku lela ka war cha ka yen we ke cha ka lu go ran twen go ben le din war cha yen cha jwak ka ya tier go ben pio mi ra re tie go ku le you know rana le ka be yen ka juch let's see. But let's not focus. Let's focus on how we talk about your. So ran chien ever ben ran a diak when nong tok loko tia ke dagu chin ko loy ko le ben ke tweng den chokon be belwe ben ka jem. Very disrespectful. Kuyene disobedient. Disobedient akin ke chi ben leken belog loy akin loy. Number 2, go ben kuye ben yeni ekden ko ber ba jam. Alwele yin de temaka kene ke loy. Kuyin yin rane ngadi alwele yin rir pio. No alwele yin yirir ran rir pio, like somebody who is hard to deal with, hard to work with. So yene beben kuye banyene ekden be jam. Anon koy ku woke kul. Acha pioria non ku dun chiriok pio ka lwele yenelich. Kwa lwele nelich e kene loy ku nelich e yinila ku kachaya ku ke kene loy ku ene ke loy kene ku ene ke loy kene. Ku ke chile kina ba loy a chi loy. So ku kar ba lwele tene anon points. Rane diak e disobedient because koy ku yake pia loy. So ke koy ku ke ka ben woke lum non kek. Buchir ke koy ne kero. Kina le lwele la ku lwele loy kene la ku loy kene la ku loy ku. Yung chen wo yene loy. Ku ke banya ka lwele. Ku ka chirande jem ye chukrito kene ye na wo. So na chi ban lwele loy kene ku loy. Chimane ke koy kene. Aka nga chi ka log jwaki. Whatever chi log loy piat. And they became successful. So yene ka kon nyale chalwele buchir ke koy kene ka. Anong talent dun chini ale yeni kaluoy in a good way. In a good way. Baluoy piatta. And use it wisely. Yen rane diaka. He did not serve God. I mean, he did not serve his master. Kuyene servant, but he refused to serve. So when you refuse to do the right thing, bakapia loy, kichi bandu luel, right. Yi pag when knowledge, yi pag when bandu. Chimane ne go knowledge, go bandu go lul rane, lul ke lazy, lul ke rane ka adaro. Kulwele rane ke wicked. Achi tong lengelit, tong dene jeng, elwele ke ran right. Yes. You know, chan tong jeng ayoku use, rech ayoku use ke loose. Le balwele aki menti in rech, ti menti a right. Tengi ka ye ke loy. No. Wicked. Wicked. Tong lengelit.
It's like a chirmane koi wicked eba lui krach. Krach read chuka wicked chuk krach read. Tit ay wicked. Tit ache tit ke nyalech. Tit ke ja ay wicked. Lui wicked things. Ran la ben ku lel o ran ti ka chan yar ke de lui gane da chor wala lui gane wala dong chok ku yen ran we ka lui. That's wicked. Nyale chenga de bilum nongin. Let's say bany. Yeah, lele nyale but it's the same. Bany nga de che bilum nongin. Talanto I went to kani che bijor. Quran. That was yenike tugde. Yenike tugde. So walk a chu kor bu ya disobedient. Kayen nyale ke lui na chi nyale lui loi kene ka chi kor bu ya ni marier ku yo kurech. Ku yo kudelde nyale rech. Kene ewa pa kene nyale. Chi kor ya de bu nyale jene bu ya blame all the time na non kurech ro loi ku lula ke nyale no it's a piat. A chi kor ya de bu to ku wa wicked wa ko rech. Banye right pure which pure right rated nonging. Bany which pure right. Alwele master was angry at him. Kwachilwele cast him into the darkness. Waka brulo cool chin. Lenin yalich ben. Kocha bengadi. Bukoch park ya. Kwa bepoya kenien. Kwa bepoya kenien. Kuyine chi korba po when yalich. Because kachin pira tayar. Kutelerin tin. Trach. Kuloi. Bina lui kak numdu. Kuchi kak nelich. Awa paka na nelich. Kwene kerane. Che paka na nelich. Keben wa jal jam chien. Yene ke nyir ke ne ke tier. Ke nyir ne ke tier. Vela the kingdom of God. Vela chang de panyal. A chir nyir ke tier. Nyir ke tier ke to ke Vela kai virgin. Kwara gwir. So ke abu ting. Yes. Kaka ni aka master ka talento ya alwele ka ya abu. Nini ke tiyane tiemtu. Jala servants wene. Aya ting ke ye bany ke mukoch. Ujala kene. Kere ngadi nyir tiake. Church. Kanisa. Ene ka jiem. Ye chukrito about. Koi ke ben ay servants. Achu ping mana ade ke kanisa ay chole bright. Wo kai nyirtiake. The body of Christ wo the krito. Ene ke bright. Kuyene kato ke chirajuir. Yene ka jiem yechu krito. So yechu krito wajam e krisano. Believers. So ukene akor bu pinga pet ko buting yung ulweli yechu krito na kanita. Kanisa che building. You know, elwelo na an lo kanisa ku lokoj le lokoj long kanisa e building ete chi yi ku ke gut ku ka la nyutin but ayoko jalwele ya because ayo e jam ke ko ngengade but kanisa e yin ko en okay kanisa the believers. So kan yir ka ketier e kanisa
yin kuen oka jam Bible cake lwela nyale cha bila ben ye chukrito bila ben abe bride abe belum nyan tiak abe bejor ko bila ye nyod wun yeah. So I walk church o kanisa and kuyin o kai bride o ka tit e bende kreto o kai virgins o ka tit but tit ku wude en ka ben wa jal jamtin ku ye chukrto ka kalwel kek ache ko jiem akor buke ka kalum ku ben wo ka rujir en ke kalum so ke ka kor buke ping ku but ben wo ka rujir ke wel ken wel ke ketena because yene ke antik yene ka nyich ye tinginde kor you know ruarien ko latik pane jeng in la pane yinya ku lor ku ting you know ye nyan yinde suppose yin chila pane yinya ku yin mo yin interested in nyan but go nyan go le yin alwel more cha ner ku baba do cha ner ku na laran ci kurbala rir kan kek ku koy kun ko yin la ku ka cha ka kor le batia ka nyan I don't think so you le batia Jesus Christ ci kure de nyire de church disobedient kor ko ben ka ya proud bikala nyod wun jimana ci nyane na ci gam lela wala nyane ka pet nyane nang pio ku ka nyar ko ku ka you know family du aba ke la luy ko be ke piet lo nin mo ci yen ke nyan kor kwen ka lo tia kwen ka lo be church way bride but ye type of bride inde ene ka ben wa jal pingen so Bible le wa yo ku le chang de pan ya la chir mane nyir ke tier ku ka chu pingen ya le anyir ke tier le gran tiglor alo biranti ka chi ping ranti ka bo ku lo biranti la lor lwel Bible nyir ke dich chi Bible a chi ka chola bel alwel ka lamba ken lum kwa chin miyo a ken miyo liu ku nyir ko ka ke dich a lamba ken lum ku miyo to ken kek alwela na jal ko lo le tit go lwela go ranti go gaw go gaw mat lwela go kinin ke nyir ka ke tier go kinin so ke nyir ka ke tier anyi ka mana de ke banyabo I know that Jesus is coming because na ye kresano ku yela lwe ke nyi mana de ke lwela ye chukrto bela ben ku ka be koy ke ner ke ab ke la die that's what it is in a bride koy ke ner ke ab ke la die ko ab ke jor ab tung ab ko panel ab ko ku koy ke chito in Christ ab pa ku ka belo ku jela wo kuna pire ta
ku yera an chen yali gam kin jot so wabla ben. And so ke kalo kirtano yalo atit ka ye ka ping tene ben ka rana ben lo kanisa lel ka tit bada kor bu nyin tit because ana yak yen yalla chali ye lel yak ka you know ka chit chen we ka take tin yak ka lel. It's not all of them but anong ko ka pya ba ka lel kaya chol lel kan ana yu ka tik ting lui kana en kachir maybe maybe 15-13 years ago akwai loy de kwa akwai boy nomde golwela ya ka lwele alwele na boye chukrto man alwele ka jotin he gwa pian gwa pioriak lwele ke pala bana yo ka chia be jor yen ke ke dien to ana ma ya belwele ka chalar or you know yung yen lwele badong pin wan lo kanisa an lo kanisa yung yen lwele badong pin wo ke kene yen ke ke to ana ya lwele an jot badita ene lo kanisa badene lui e ka ke pinam Anton kerajir anan yale ke bene taon ti che nyane ene che dumpi kwene ne gola lwe ka nangrun ke de ene la lwe kan la lwe ko la ben be ko lwe ka pinno ku chata ka pinno and I disobey ka ene yale ke lwe to korbu ya careful kwen ka yen wo ke ka lwe lo ya but abu ting na beso ne ke lwe bible alle banyi man ci rajir wala ka rajir so ke nyir ka ala alwela go ranti go gamat go kinin alwela na ba chwa ka chut alwela ngam ka ran alwela ngam ka ran tik baka luar ka ran bero tangnal so ran ben ke nyir wen ke tier go ka jor ka de ana jot krut ke nyir ke di mi oliu lamba ken achine miu ato tichul kunyir wen anyiri abel kaka kunyir wen nyekanga alwela minden an miung den ato ku minden ade miu ato ku majade go ke nyir ka go ke ben ke nyiri abel ka la ke ben ku bi ku yu ku nyiri nyekanga ku lela mi ko wo ka ngade miu wachin miu onyir ka go ko lela emiung de na ci wabele ayen la ka bala go ci you know yokla le ka huj lo ke ben lo grantik ben ya ku le hur kan nyir ku tigo tok na la nyir ka ben go le ngam ka cho lewe alwel we ko ke I don't know you. So can you winka? Alwell nearly? Alwell we quake. Rantic, go well away, we quake.
So something is wrong. Nung chipet. Nung chirad watch. Grach. Ke toke chirad juir. Kwan mane, alweli nelik, alweli we kwe cake. So let's see. Kan yirka. Kan yir ya belka. You know, no go karba sheratin. Mew. Anong kanke diak, maybe even one, ben walking yin teetatin. Mew a liu. Anong ke yirka. Number 2, alwela kaya bel. Chi Bible, ache ke chol a bel. So, lum kukeka kekero. And then the fact that ke jam chiradwir. Nyir kui, watching problem can cake. Aradwir miwato. Kukarad jor on time, kwake toke chiradwir, kwa chiye chu kirit achiranti kache kagam. So yongu miu yenike mushkilatin. Liu miu yenike problem nonke nyirka. Because yenike choke chadampi. So yongu valuable miu e parabolic. Miu a ye Bible ye le walk ke symbol the Holy Spirit. Symbol jong di legit. Jong di la jika yen Bible jam symbol tong de match symbol de piu ku symbol de miu ku symbol de kadang yom win. So ke koika ke nyir ke dich kon ku jam kere bel ku bu jalti bele ye Bible ye lwel kulel na kwen bo ke ngadich na kwen bunga keng ke yuktine gak a bel ay people ay koi chin ke dir ko chin ke dir aba ke tong gang members a kon yar krach pinke to talk right tine ke ne karin ko ti kule kar kulokoti gang members rana le ben no ngine man kulele le lo kuranti no ka tengran ya ki berti yung yene no ka tengran ya kule ka kumoch kunak lo kupanti bula kwal ka tengran ya lo ko kwal ache berti el Bible ke koika ay ke chola bel the Bible. Foolish people. They don't do good. That which they don't even think. So do you think ke koika achine ale chi Bible chilwel ka chika choya bel? You think ke koika look can they inherit kingdom of God? But kanim akin lo kanim mana adeke kek ekaka yeke kaloiga akin lo kanim manin karach. But alwel ke toke ke chiradwir ke ko yini yaka kankero wata koi kresano gang members kujela koi lui karach tina America koi lui karach Iran lui koi lui karach ay la lwe ke kai lwatio.
kuna bo ko be lwa ko cha yer lwa to ten ka yer lwa to ten kuna bo ko be lwa ka dang lom ko mo ko rat ko lwel ke chire dir ku lo ko tin chop ke ki ku lwela ya ku dune ake ke pet ko cha mo ke dang ku lwela no cha man chen ko mo dang ha yena nong yi. That's foolishness. Foolish. So ke koi ke lwel ke ye ko kanisa ko lwel ke ye ke koi chinyali gam koi ko mo den koi lui karach rane cha pingware Kenya kulu ware lwel ke na lo rate last week aya bun ku ke koi no alwel bu ko til aya yo cha ping alwel bu ko til abu ko to alwel ke chiran chim bu ko til kin ti chim alo ba to alwel go ko ke te don wan to ko ke te don wan go ko to because of the teaching abun ran to ngi kon e jor alwel ke lo be Nairobi go ben bi kurechem akor bi jamata to gore so ke koi ke anon ke ke lui ko ko ryong ni you need to stay away from them. Need to stay away from them. Na yeran you ke den lwele ache ganun ku ke chini ke pet dunulatin. Dunulatin. Gang members na chaka yoku manu ku lwele dune kene loy ka chelo kanim. Ka ke ka ege chola bel. Ku baradom mana adeke yin chinele gam. Wa kene gam. Ko che yin dom roti toke anon ke to because evil spirits ai ko dom Jara chai ko dom. Ayi dom bi yi lo chikin chinele gam. Bana lo nyale gam ya ba nyale jal chu gam ba jal chu to kan yin le ka jali ba yor ku je ka yir kan yin. Ba dan yar ke ba to yin chi chor. So be careful. Na yela lwek ku ye ka ye Bible ka lweli chu ka be ya loy ye ka loy kin takeno. And there is something. And you need to come out. Ba ben baitin. Chuk ben bay. Ku chuk ben nong nyalej. Ke nyiri ya bel ke ku choka cha dumping because I ya bel. Hey wicked. Lui karaj. Are dom. And ka choka dumping. Number 2, Holy Spirit tell you can cake. Either Holy Spirit took any cake, but I ping. Nyale cake gamwa where they cake lwele tato ko bena kul ku wako. Lwele bun ku ka ping. So Holy Spirit. Ali you can Holy Spirit any cake me. Liu can cake. Kwa lwela Holy Spirit, yene ke down payment. Inong walk keresano, walk o chinyale gam. Yene ke down payment. Inong walk. Kuna lon ni alele ben. Kaka tingin. Ating wende ni alej. Ko luoy piedu.
ku gam chin ke wil ke wende nyale gam ku gam chin Holy Spirit ping tok ku ka chi mold into the image of God, a chi mold into the image of Christ. Hello Christ, yeah, this is my bride. Really, this is the one. Nini ke bride can e will cha ye ke ping. Kwa chi Holy Spirit e will ke Holy Spirit a ke ping. Kwa chi Holy Spirit a chi mold into my image. Any image the window knowledge. So a good bride. We go iti ke ber ke tingda. No ran libela ti ke nyarai. Ali very register. It's impossible. I loyalty ke no there's something wrong with you. So why bride? Kuladim bu our husband bu meet pio. Bu meet pio. Jesus Christ. Ya lui kripionde. Yene master. Are you slave? Could you will the master ping? You are not a good slave. Cut your pin. You cannot be a bride. Could you will the mandu ping? Cut your pin. No. I cheat your pin. He cannot even take you. Chillum. So we yen kekaka. Alwen ni ale chibuto ko wachire juir. Cherke nyir piatka. Nyir nyikam ke dich. Anong myung den Holy Spirit a token cake. I will can ni ale cha chike ping. Ko ka chike kwanchok. Ko ka chatin. Ko alu yikelwe ni ale kweka do. I'm not saying that we are perfect. What is perfect? What koi kapinam? Because sometimes anong koko tun, but nyan in the panel area. Actually, we be righteous. We will be righteous. Kulo jeng da achu yo wapai. Ayoku yo ne kirtoj. Well, Bible, why le jeng de nyali ne kirtoj. And so only to Holy Spirit can walk could toku in Christ yen ka lewo jik ku yen ka jor nyali yen ka jor. So adu wama ka korben wo nyin tit. Cause ke koi ke ne nyiri abel ka ke lui karach. Ku ye ke choli chiret juir. So la dem buto ku wo chiret juir the way koren yale chen. Edel koren yale chen che del da. Edel den yale chen. Yen ka ben worut juir. Yen ke ya tingen that bugo di jut. Di jut is very important at it. Ken yir ken ya belga ken ke di jut. At a core bugo di jut in spirit. Diete spirit. The Bible yelwel mita kai kwa yelwel na ken di jut pan yala cheating yin. To got ya to Bible. Kuna chi dite di jot ka yenyi. Te ka chirani ki ye ka lewa. Chirani ye ka lewa ka or ye ka ngai wel ka but ale ku ka we ka man. Di jot be dite in spirit. Can a Bible ye lele diet go kuriam ko go de well nalin panel well no. You will not inherit. This diet is flesh and panel that you be inherit. Yeah, kocha dit ke ko kocha dit ke ko water wo ko ka dit ya yo ko tin ko ka
ya but the talwel nelen panel wel chugo bi panel ila bi di diet jut ku piange mi da kai ko diet jut e banele chol pionduch banele chol bi war you but Christ accept in your heart. Because what you look at it in the spirit without Christ in our heart. So, ekana korbuloy. Na ye to queen man keni diet jut in tinyalech bar barapio. Ene ke kaloy, wara an woga chiran kaloy. But unless, you know, na ya randi retur, nung korir, tumanoni ya Ananias. Ananias a chini ala yichi betojon, kulu lord nung Paul. Bala long nung Paul, chan bemio jong di la jiglum. So do that too, do that. Kalo nung korir, garanga nyet, go to them. Koi kok to America, nung koi kogrir, go to them. Bemio jong di la jiglum. Because I live alone in different ways. Go to the year. Yeah. Go no rear. Go to the year because me different. No rani yen me, kurani yen me, kurani yen me. But seek your own salvation. You have to. You have to. Call God every day. Tinyalech every day. Be in kun. Yelong every day. Kuyetem balui kapet. I chule wapai. But na chanyalech chol ka konyin. So ke bayan yene ke bayan. Anada kalwel nyalech abuwe toko wachret juir. Because cool den ben bride bebelum ben rand nyitiake or kanisa ben kanisa belum kanisa yene ke bride cool ben bebejor akuku patelwel yak toke wechiro juir hachana toki in chiro juir hinchin problem ka boku jorin tok bene cool wala bi mia cool ka yukin kin chiro juir but chuba to chike koi kene chike lwel long and yeah, koi log do you be a log the camia be a log lu correct. No, you don't want to be like that. When you be cheer Niria be like I know kwa correct loy kanisa kukai koi kanisa ache nirika ka church. I'm talking about the church. Lui correct bala kanisa le correct be le correct loy kulwel ke kala. So korbu nyintit. What you could do. Joke ko dum kuin chukur ba ping kaka joke ya. So let's not do that. And then ku jela kare talento. You have to work. I chini aleki yen talent. Work it out. Do it. Especially abun. Do your job. Gonna do chen. Do roar, but loylandu. You could pure, chenny and pure. You could word. Whatever chinel in the pan, do it. But whoever jam knowledge a jam can walk. A jam can walk a sano. Jam can walk. Because why walk a sano. Koi jam. Koi kok jam ye ke ban. So wa koi chitene mi ta kai kwa ekene yene ke bayan achan babicher kene wake ke kaka welken yale ache welka yak I welken yale ku kaya ngot weloi ke encourage
ba Matthew 24 ku 25 ben ba la queen ko ka be wo kun. The next one ben be jam the next chapters na lo nya le ben yung bro loy, yung bro loy. But I took a alluded in it, man, a coig near I took a one, a lower, could tea good, little work cake. I learn nearly in for a yenica. Learning panel will cabiala ben could well bang. Can cook a loy rinku, can cook coach chayen rinku, can cook koi bake a pellerinku. Galil jalka work cake. So cork be careful. Be careful. A coach. Neried the knowledge. We are chap negerit. Because na ye lui ke ka ye chukar to ka lui le mana de ki ne koi be chapel. But there is something wrong. Ke yin anong ke yin lui correct. There's something wrong. But koi kun wed the knowledge. Ku yena bo kun. Kuina ka buwa ngor. Hewa ngor ne erde. Leli di hewa ngor ne duban. Yena tok yena ka buwa ngor. Ku yena tok yena ka buwa kony. Ku yena tok yena ka buwa get panyal. Chiran wak nit panyal. Yena ka buwa get panyal. Ku yena ka buwa la die ku jor wak. So thank you so much, Mita Kachwana. Nonga chirat ping ke diya kanyala dua lech. Because ke will ka Bible ku ka nyalej kun anon ko chiron ngai lwele de we ke che kre nyalej ke we ben nyalej ti ku kwen ke yada bo miet miet de yada yen nyalej de panyal but ke ne yen ke bayan buto ko wo chiro dwir wude yen ke bay ba be cher ken wek wa bonim gurpin ku ben nyalej da bu dualej ko wab coach gur ko woni pen na le pen long da ni choda et no ngin baba yin chu do le ni ke wel piet kun ka yin yakoba nyale nderem watching rier le ben wo ke ka le ni ni yin yakoba bandit ke ko wan chamar ka baba ake mar because ke non ke ke chamar ko non ke ken ke nyi yin yakoba yenin chul ku wo pio din yakoba baba nyale de panel to wo jong di le jig yen ke miu ku yen ka bo bu nyot deldu ku yen ka bo bu nyot ka piat ku yen ka bo walk more into the image of Christ yen bandit baba chalwel won ku le yena tijran tijun kulwele le baba yen arey ke le bi wun le bi yen kror no wachero le yen baba yin ti ku yin yakoba nyale nderem toy wok jong di le jik yen ka bo bu kon tok ku yen ka bo wok le ka ku wa to ku wo ye chor wa to ku wo ye min wa ke to wan ku wo ye chor badin chu wok bi le nyin war yen ka chen wa ke wel kun ka be anyi koy ngote ke ken go ben ku to ka baba ke ken nyin le wa ti baba wo lang ba ka to jong di le jekin yakoba baba to ka jong di le jeke ko le bandit because mi ko le che keden mi ko le kuku to ka jong di le jek ku kwanye ke baba a kiran le ka kon kwa kiran de le ka kon ko pin no mutena kiran le bo lui ke ka yin to gin bandit yen yin ti ku baba ba ben piot kwa yi a ben piot kwa yi ba wa ke ku wa ko te ne riam de wan tung ci kwer baba ci kwer pen wak piot ko ku bu wer bu to ko woger ko wala pak baba bu wel ku ya lew ni ni ka ga tie yin baba ne rin ka wun ku wa ko jong di la jek amen. Thank you so much Mita Kachwa, thank you so much nyale ken weka okay bye bye wa bu ko ci tena